Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. ONU igiye gutanga miliyoni 110 z'amadolari zizava mu kigega cyayo cy'amahina kugira ngo isubize kugabanuka gukabije mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byayo by'ubutabazi ku isi. Abayobozi mu bihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi basezeranyije ko batazatererana Ukraine igihe bahuriraga mu nama yihutirwa yo mu rwego rwo kwirinda mu bya gisirikare. ONU iravuga kandi ko ihangayikishijwe cyane n'amakuru y'ibikorwa byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikorwa n'ingabo za Sudani ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF muri Sudani. Tuyafite n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi, aho abayobozi bo mu bihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi basezeranije ko batazatererana Ukraine igihe bahuriraga mu nama yihutirwa yo mu rwego rwo kwirinda mu bya gisirikare nyuma ya politiki y'umutekano ya Perezida wa Amerika Donald Trump. Bateraniye i Brussels mu Bubiligi maze biyemeza gukoresha amafaranga menshi mu kwirwanaho kandi bakira Perezida wa Ukraine muri ibyo biganiro. Minisitiri w'intebe wa Pologne Donald Tusk yashimangiye ko Uburayi bushobora gutsinda amakimbirane ayo ari yo yose mu rwego rwa gisirikare cyangwa mu bukungu bwagirana n'Uburusiya. Ariko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yatanze gasopo ko Moscow izafata igikorwa cyo kohereza muri Ukraine ingabo zibungabunga amahoro z'abanyaburayi nk'uruhare rwabo mu ntambara yo kwirwanya. Umuryango w'abibumbye ugiye gutanga miliyoni 110 z'amadolari zizava mu kigega cyawo gikorwamo mu bihe by'amahina kugira ngo usubize ibyo usobanura ko hari ukugabanuka gukabije mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byawo by'ubutabazi ku isi. N'ubwitangazo ryawo niritavuze Amerika mu izina icyemezo cya Perezida Trump cyo guhagarika 90% by'inkunga za Amerika kimaze nk'uko abashinzwe ubutabazi babivuga kugira ingaruka mbi kuri ibyo bikorwa. Ni inkuru ya Imogen Fox mugizweho na Yvette Kabatese. Ikigega rusange cya Loni gishinzwe ubutabazi ahanini cyashiriweho gutabara mu biza cyangwa ibibazo bitunguranye nk'imyuzure, imitingito n'intambara. Kuri ubu aya mafaranga akoreshwa mu mirimo ya buri munsi ya gahunda za Loni zisanzwe nko kubijyanye no kwita ku buzima bw'umugore muri Afghanistan ukageza ku gufasha miliyoni z'abantu kubera intambara yo muri Sudani. Loni igereranya ko abantu miliyoni 300 ku isi bakeneye ubufasha, ikabisaba miliyari 45 z'amadolari kugira ngo ihangane nabyo, ariko kugeza ubu imaze gukusanya gusa miliyari 3. Kuba ibindi bihugu biri mu Bwongereza n'Ubudage nabyo biriho bigabanya imfashanyo byatangaga mu mahanga, izo miliyoni 110 z'amadolari ONU ifite ubu nta kintu kinini zizabasha gufasha. Ambasaderi wa Ukraine mu Bwongereza General Valery Zaluzhnyi yashinje Amerika gusenya ukuntu isi yakoraga. Uyu mugabo wahoze hari umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yavugiye mu nama yabereye i Londres ko ibiro by'umukuru wa Amerika byatumye ubumwe bw'ibihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi bushidikanywaho. Yatanze impuruza kandi ko hari akaga ko umuryango wo gutabarana wa OTAN ushobora gusenyuka. Umunyamakuru wa BBC ukurikirana inkuru zijyanye n'umutekano avuga ko amagambo akaze y'umwambasaderi anyuranije n'uburyo bwo kwiyunga na Perezida Trump biherutse gufatwa n'umuyobozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tugiye ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, tugiye mu Rwanda mu rubanza rwa Jean
Paul Micomyiza uregwa ibyaha bya jenoside, aho avuga ko mbere ya jenoside yagiye ku Murindi ahari icyicaro gikuru cya FPR mu gihe cy'urugamba hagati ya FPR n'ubutegetsi bwa Habyarimana mu myaka ya za 90. Icyo ngo kikaba hari ikimenyetso cy'uko atari intagondwa yanga abatutsi. Jean Paul Micomyiza woherejwe mu Rwanda igihugu cya Swede muri 2020 aregwa ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside no gusambanya abagore nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. N'ibyaha we aburana ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yaguteguriye inkuru ikurikira. Umwe mu bunganira Micomyiza Jean Paul, Maître Salomon, yavuze ko abatangabuhamya bashinjura Micomyiza bari hafi 10 kandi bose bari mu Rwanda ngo kuko abo bari bafite hanze y'igihugu babihoreye. Maître Salomon avuga kandi ko bafite n'ibindi bimenyetso bagomba kwifashisha mu gushinjura bwana Micomyiza, ariko ngo bikaba biri ku cyicaro cya FPR. Urukiko rwemeye kubafasha kubona ibyo bimenyetso nubwo nabo ngo banditse basaba kubihabwa. Micomyiza avuga ko yigeze kujya ku Murindi ahari icyicaro gikuru cya FPR mu gihe cy'urugamba rwiswe urwo kubohora igihugu mu myaka ya za 90. Nubwo hatarasobanurwa icyo yari agiye gukora ku Murindi, ariko mu rubanza yavuze ko kujya aho FPR inkotanyi yari ikambitse ari kimwe mu byerekana ko nta rwango yari afitiye abatutsi. Abatangabuhamya bamushinja ibyaha bagera kuri 40. Benshi bahuriza ko Micomyiza Jean Paul yagize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi mu mujyi wa Butare, kuba kuri bariyeri ziciweho abatutsi no kujya mu bitero byahigaga abatutsi. Bamwe mu batangabuhamya kandi bamushinja kuba mu banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda i Butare bavugaga rikijyana, ngo kuko yari azi gukina umukino wa volleyball, ngo yabaga mu cyitwaga comité de crise cyangwa komite y'ibihe bidasanzwe, ngo ikaba yari ifite inshingano zo kujonjora bagombaga kwicwa. Micomyiza w'imyaka 53 yazanywe mu Rwanda n'igihugu cya Swede mu mwaka wa 2022 ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside. We ibyo byaha ashinjwa arabihakana. Abatangabuhamya bo ku ruhande rwe bazatangira kumushinjura tariki 26 z'uku kwezi. Tugiye ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa bwatangaje ingamba zitandukanye zo kongera akazi mu gihe hasigaye amezi make ngo miliyoni zirenga 12 z'abanyeshuri barangije kaminuza binjire ku isoko ry'umurimo. Ubukungu butifashe neza cyane bw'Ubushinwa busanzwe bunahanganye n'ubushomeri bukabije mu rubyiruko. Muri politiki nshya zatangajwe mu nama y'abadepite ba buri mwaka i Beijing, abayobozi bavuze ko bazateza imbere imirimo mu nzego nk'izo kwita ku bageze mu zabukuru no kwita ku modoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Ibitangaza amakuru bya leta biravuga ko leta yateje imbere kandi yateje imbere gukoresha ubwenge bw'ukwano kugira ngo abanyeshuri barangije kaminuza bitoze bakora ibiganiro by'akazi by'abaringa mu gihe porogaramu za mudasobwa zisesengura ibisubizo byabo. BBC gahuza imiryango, tugeze ku isaha ya saa 10:37 hano i Londres. Tugaruke ku mugabane w'Uburayi. Lithuania yabaye igihugu cya mbere cyavuye mu masezerano mpuzamahanga buza ibisasu byo mu bwoko bwa cluster biturikamo ibindi bisasu bito iyo birashwe. Bikaba bitewe rero ngo nicyo yita impungenge mu rwego rw'umutekano kubera umuturanyi wayo ari we Uburusiya. Iki gihugu kiri mu muryango wo gutabarana wa OTAN kiravuga ko kigomba kongera ingufu mu kwirwanaho nyuma y'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, kikaba gitinya rero ko nacyo gishobora guterwa n'Uburusiya. Ni inkuru ya Dani Abehad mugezweho na Prime Ndikumagenge. Lithuania ihana urubibe n'agace k'Uburusiya kitwa Kaliningrad, ikongera igahana urubibe na Somambike w'Uburusiya, Byelorusi. Muri iki gihe cy'umwitwarariko mwinshi wo kugaramirwa, Lithuania ibona ko ububasha bwo gusambura bw'ayo mabombe imwe iba itekeye ayandi menshi bushobora gufasha mu buryo bwo gutururuza. Ariko utubombe duto tuba tutaturitse mu nyuma dutera ikibazo abanyagihugu basanzwe. Lithuania kibaye igihugu ca mbere c'ishyirahamwe rya Buraya kivuye muri ayo masezerano ahurirwa ko n'ibihugu yo kugenzura ibigwanisho, kandi iyo ngingo yiyamirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara abari mu kaga CICR. CICR ifise ubwoba ko kuva muri ayo masezerano bizobangamira amategeko mpuzamakungu akingira abari mu kaga. Yasabye leta ya Lithuania gusubira kuvyiyumvira. Ico gihugu kiriko kiriyumvira kandi kuva mu yandi masezerano mpuzamakungu
aca ibisasu bitegwa mu kuzimu mine antipersonnelle. Ibyo byose nibindi bishamikiye ku gitero Uburusiya bwagavye ku gihugu cyose ca Ukraine. Nubwo yemeje ayo masezerano, Ukraine irakoresha ivyo bisasu bitegwa mu kuzimu mu kwivuna ingabo z'Uburusiya. Uburusiya bwo busanzwe bubikoresha cyane kandi n'ayo masezerano ntibwayemeje. Tunyarukire gato mu burasirazuba bwo hagati, Syria irebwa ko yakiriye inoti za mbere nshya z'amafaranga zari zaratinze kuza zakorewe mu Burusiya, kandi ngo biteganijwe ko hazoherezwa n'izindi nyinshi mu gihe kiri imbere. Ayo mafaranga afite agaciro ka miliyoni 40 zibarirwa muri 40 z'amadolari. Indege yagejeje ku kibuga cy'indege cy'i Damas ejo kuwa gatatu, maze ajyanwa n'umurongo w'amakamyo kuri banki nkuru y'igihugu. Ubutegetsi bwa Assad wahoze hayobora Syria bwari bwaragiranye amasezerano ya buri kwezi n'inshuti yabwo magara hariwe Uburusiya yo gukora izo noti, ariko ihinduka ry'ubutegetsi i Damas hashize amezi 3 ryari ryaratumye ikorwa ry'ayo mafaranga mu gihe kiri imbere rishidikanywaho. Tugaruka muri Afrika, ingabo zirwanira mu kirere za nako dusubira ku mugabane wa Aziya. Ingabo zirwanira mu kirere za Korea y'Epfo zasabye imbabazi nyuma yaho indege ebyiri z'intambara zazo zisutse ku buryo butunguranye ibisasu 8 ku murenge utuwe n'abaturage abasivile mu gihe zari mu myitozo ya gisirikare. Abantu 15 bakomeretse, 2 muri bo bakomereka mu buryo bukomeye. Ni inkuru ya Jean Mackenzie mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Igisirikare kirwanira mu kirere cya Korea y'Epfo cyari mu myitozo yo kurasa cyakoranaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi y'umupaka iki gihugu gisangiye na Korea ya ruguru, ubwo umwe mu bapilote yarekuraga ibibombe byo kwibeshya bikagwa ku gasozi gatuwe kari hafi aho. Igisasu kimwe kituye ku nzu kirasandara cyangiza ingo ziri hafi aho ndetse n'urusengero. Ibinyamakuru byaho bivuga ko abantu 2 bagize imvune z'ijosi n'intugu. Aba bakaba barimo umusaza wakubiswe n'ikimanyu cy'igisasu ari mu modoka yaratwaye. Abaturage basohowe mu mazu yabo mu gihe amatsinda y'inzobere yageragezaga gukuraho ibishwanyu by'ibisasu. Ngo bijya bibaho ko ibisasu bigwa hafi y'ahatuye abantu mu gihe cy'imyitozo nk'iyi, ariko ubwoko nk'ubu bw'ikomereka ntibukunze kuboneka. Igisirikare kikaba cyavuze ko kizakora iperereza. ONU iravuga ko ihangayikishijwe cyane n'amakuru yo gupfa guta abantu muri yombi n'iyicarubozo bikorwa n'ingabo za Sudan ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF muri leta ya Khartoum muri gihugu cya Sudan. Icyegeranyo gishya cy'akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kw'isi cyerekana ifungwa ry'abagore n'abana, kikanagaragaza ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ihohoterwa ry'imfungwa z'abagore muri gereza ebyiri zigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF. Cyerekana kandi ko abana bafite imyaka itari munsi ya 14 bakoreshwa nk'abarinzi, mu gihe abandi bafungirwa mu byumba bya gereza byuzuye imfungwa nyinshi kandi bidafite umwuka uhagije. Abahoze bafunzwe bavuze ko bafashwe nabi cyane kandi bakorerwa n'ivangura rishingiye ku moko. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Tugeze ku isaha ya saa 10:43 muri studio za BBC hano i Londres mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni saa 12:43. Ubu noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Ubuyobozi bwa Nyarurembo bwahagurukiye kwiga ku kibazo cy'imyanda ihumanya. Mukobwa nawe ntakozwe ibya gahunda yo gukurikirana imikurire y'abana. N'urunana. Warumbwiye uti Kirufu. Niko abana bamaze kujya ku ishuri waje tukajya mu mirimo.
ntabwo wibuka ko uyu munsi dupima abana imikurire? byose ntabwo ari umurimo. aho ngiye kugenda nta gisigaye. nari ngize ngo ugiye kumbwira ngo tujyane mu murima. yaho mura mu murima ndahegira. genda ukore gahunda yo kwita ku buzima bw'abana n'ababyeyi b'igihugu. twarakemeje kandi tugomba kugakora neza nta ntugunda, nta gomwa, nta no kugononwa. Anosiya, ndakumva. mpereza iyo telefone yanjye rero maze ubundi ukina inzu tugende. Rufo, karama Anosiya. uko mbona gitifu yakubuze cyane ra? Gitifu we umurenge cyangwa w'akagari? W'akagari. Gahore. Umuntu waguhamagaye inshuro ebyiri zose? ubu ntiyagushakaga cyane? mumpamagara numva icyo ashaka kumbwira. Njye se mperuka kugura amayinite Rufo. Yego ko waba ukenewe. Ubukene bw'amayinite ntacyo budutwaye Rufo. Ubukene bwo ni uburaza abantu gusa. Niko se. Ndakumva. Ubu ndamenya umuyobozi yashaka kumbwira iki. Njyewe ndumva waca ku kagari ukabanza ukumva icyo umuyobozi agushakira, none ukabona kujya mu murima. Nta kundi byagenda byo reka mbanze ngeyo. Wenda nanaboneraho no kumubaza ibijyanye n'iyi myanda ihumanye. Uravuga cya kibazo cyaba bushombe se? Bimwe bamaze iminsi bakubaza aho bazajya bajugunya ibitelefone n'ibiradiyo bishaje cyane rwose. Ubona se bitamaze kuba ikibazo mu baturage? Kandi mu by'ukuri babimbaza nanjye nta gisubizo mbifiteho. Sha, genda biganireho na gitifu ntimubura umwanzuro mu bifatira. Ariko ntukanyicisha amatsiko Reya. Ubona ngana nawe rwose ku buryo dukina ububyara. Icyo nzi ni ukugira menshi cyane. Ngaho mbwira disi uko urugendo rwagenze. Ubu se navuga ko rwagenze neza gutera, gusa si nabi. Niba atari nawe ubwo ni neza rero. Ibiryo se yabiriye? Anabyishimiye ahubwo. Atu? Si ibyo se. Gahoro gahoro ni rwo rugendo rwose uriyo uzamwiyegurira bidatinze. Gusa nyine yabanje gusa n'uwizigiza ambwira ngo si nkivure, ngo si ngombwa cyane ko nawe azi guteka, ariko nyine birangira biriye da. Hanyuma se amaze kubirya aranshimira ngo nzi guteka neza, ngo ndi umuhanga, ngo kandi nzi no kwita ku bantu. Atu byose birahagije. Hanyuma se nyuma y'ibyo bigambo byose nyine no kurya no kunywa hakurikiyeho iki ko ari cyo nshaka kumenya? Nyine yararaho nta morale, nta courage, nta gashyuhe, nta kabaraga, mbese ntaki. Sinzi niba ni saa kibika rwose cyangwa yararyamiye akababa. None se Reya, karame, wowe koko nk'umukobwa mukuru ntabwo uzi kureba umusore ngo umusuzume umenye niba isake yakubita akababa cyangwa niba kateguka? Sori ntako ntagize pe. Nagerageje nkoresha amarenga yose biranga, nakoze ibimenyetso byose byagira icyo bibwira umusore muzima biranga, muganiriza ibiganiro byamushitura ariko wapi, byose mbona ari ukwandika ku mazi. Ibi ni ibikira? Umuntu usa mushakira umunaguzo? Umunaguzo se ni ibiki Sori? Nyine umuntu akaba yamushakira umuganga wa muganga hura, nyine ako kaba kateguka kagartyaza isake kajya ibika nk'izindi ariko. Ubwo se birizewe Sori? Shanjya numva ngo hari ubwo umuntu ajya gushaka umuti wa kinyarwanda aho kumuha umuvura bakamuhumukuraho. Kuko hataje suragarukira he mukobwa ja? Harya ubu ntuzi ko nsigaye ndi umugapita ku ishani ya Stefano? Aha, ko nakora ubuyede se mugabo wanjye akaba atabukora, urumva ibyo kwishaniye nabimenyeraye. Nanjye binyobere, mukakaremera wo mu kirese yamenye uko ubuyede bukorwa gute. Nyamara nuko unyumvise nabi ntabwo ari byo nari nshatse kuvuga rwose mukobwa ja. Bashaka kumbwira iki se niba atari ukunyurira ko muri abakirera? Nashaka kukwibutsa ko uyu munsi baza gupima imikurire y'abana kugira ngo utongera kubura. Ubu se urabona ngende uri mu bapimisha abana ra? Utamupimisha se? Jizurungu wanyu harubwo yari yagira imyaka 5. Fata icyo ko ntaho nza yewe. Nyamara gupimisha imikurire y'abana ni byiza rwose mukobwa ja, bigufasha kumenya niba umwana wawe ari gukura neza nta kibazo afite. Wasanga agifite se? Ugafata ingamba zo kwita ku mirire ye kugira ngo agire imikurire myiza. Mugende mupimisha nge nigire gupagasa. Nimbona amafaranga sinzananirwa kwita ku mwana. Ariko gupimisha ibiro n'uburebure ntabwo bitinda rwose mukobwa ja. Ushatse wanyaruka ukaza ukamupimisha warangiza ukahita bisubira mu kazi kawe. Erega si n'ikibazo cy'umwanya gusa. Ikindi kibazo kikubuza kuza gupimisha umwana wawe se ni ikihe kari ubu nta mafaranga baca mukobwa ja? Uriya mujyanama wanyu wanyishyizemo simba ashaka guhura nawe. Yakwishyizemo se mupfiki we? Ndabizi se ko buri gihe iyo nigiriye gukingiza cyangwa nagiye gupimisha umwana nk'abandi bagore usanga arimo ntangaho ingero ngo sinita ku bana.
ariko ngewe ndumva ko atari ukukugendaho mukobwa aja ahubwo abashaka kwibandaho kuko ababona hari ibyo udakora neza ku buryo uyu munsi yantangaho urugero ejo akaruntangaho n'ejo bundi akaruntangaho nk'aho ari nge mugore utinya rurembo gusa ubwo se nusiba ko ari bubibone uzamubwira ko wanze kuza gupimisha umwana wawe kugira ngo wirinde ko agutangaho urugero rubi mubeshye se napfa gusa uzamubeshya ko wabajijwe n'iki kujyana umwana wawe ku gipimo wibuke ko numubeshya ko warwaye azabimenya mukobwa aja nimubwira se ko umunsi wageze narasuye iwacu azamburanya yewe wakwiyicariye aho se murakoze giti mu mudugudu se bimeze neza rufo mu mudugudu wanjye rero urebye nta kibazo usibye gusa akabazo nakurebye si akabazo ahubwo ni ikibazo ni ikihe kibazo cyerekeranye n'icyo ubwo ni ikibazo cyerekeranye n'ibidukikije mu mudugudu twashyizeho ingamba zo gutera amashyamba ku misozi miremire tugahinga ducukuye imirwanyasuri noneho tugatera ibiti bivangwa n'imyaka ariko hari ikibazo kimwe kituzengereje tutanafitiye igisubizo ubwo ni ikihe ni ikibazo cy'imyanda ihumanya giti uravuga nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga byashaje se yego rwose ayo maradiyo amatelefone amatoroshi n'amabuye dushyiramo ibyo byose iyo bishaje tubura aho tubishyira yewe rufo wivunika si n'ibyo gusa usanga n'amacupa avamo imiti yo kwa muganga havamo amafumbire akoreshwa n'abahinzi hirya no hino ndetse n'ibindi nk'ibyo bimaze gukoreshwa abaturage babura aho babishyira byarangiza bikaba byabagiraho n'ingaruka urarinda ukeka se ko no mu mudugudu wanjye hamaze kubamo impanuka zigera muri 3 nibyo kandi rwose zikomoka kuri iyo myanda ihumanya ndakubeshyera iki se giti hambere aho umugabo witwa Ruremesha yarwaje inka irarwara tutazi ikirwaye aravuza biranga inka igera hipfa nibyo ntibayibaze se hanyuma inka bakayisangamo amashashi za ngaruka zo kutarengera ibidukikije twavugaga ugira ngo se naho byaciriye kubaba rero haciye iminsi nk'ingahe noneho umugore wajyana n'abandi bagore muri koperative ndakumva ntibagezeyo umugore agira atya inyota biramukubise ariko noneho habura icyo anywesha amazi umudamu agira atya atoye agacupa kajemo umuti bateye inyanya nk'uko ngo afata utuzi ngo acishamo arazunguza arangije aramena ubundi noneho aravoma atera kumumaramo ndakubwiza ukuri n'inyagasani wakinze akaboko aho se ntiyavuye yamutwaye intambike urabizi rufo iki ni ikibazo cyugarije akagari kacu cyane rwose pe buriya nuko wantanze ukambwira amakuru ntarakubwira icyo naguhamagariye ni nk'icyo rwose kuko rwose maze kubona raporo nk'izo zivuye mu midugudu itandukanye nuko giti ni impamo y'Imana mureba kure iyo ikibazo kidafatiwe umwanzuro hakiri kare ni impamo y'Imana cyari kuzatumaraho abantu ariko rero birakomeye ubu mu mudugudu wanjye hari n'akana kitwa Obama gafite ubumuga bw'intoki yewe iyo raporo yatugezeho biratubabaza cyane pe gusa byaranadutunguye twibaza ukuntu byagenze biratuyobera urumva bimwe abana bakubagana ngo baragiye begeranya ibitelefone byashaje bakuramo za batiri kugira ngo bazakuremo amatelefone ngo mazima uko bacokoza izo batiri rero bashyizeho n'insinga bashidutse batiri zabaturikanye umwana umwe ahasiga intoki undi ahasiga ikiganza yewe ni ukwihangana nta kundi rufo ubu rero icyo nshakira abayobozi b'imidugudu ndashaka kubabwira ko hari impuguke zizava kuri minisiteri y'ibidukikije zikaza gusobanurira abaturage imicungire y'iyi myanda ihumanya cyane ubwo noneho tujye kwegeranya inteko z'abaturage cyane rwose mubwire abaturage muti nyamuna nta n'umwe usigaye turashaka ko mwitabira inama tugasobanurirwa ibijyanye n'imicungire y'imyanda ihumanya none se ndatakaza bose ndangwe none nkwereka ibyo mukuraho hano aha se ntitwaharangije aricyo tuhakoreho Stefa nashakaga kuva muri biriya biyede ukaza tukaba twiganirira yicarira aho ngaho ube wiruhukira utaza kubura n'akabaraga ko gusinya aya madosiye ubu si uyu munsi turayasinya Stefa turabuzwa n'iki se ikaramu yanjye iriteguye rwose ntugire ikibazo ndumva ngewe muri iyi minsi twaba turetse nkabanza nkajijisha Pascal watangiye kujya nkeka Pascal ntagutera ikibazo rwose yabura kukinera gute se kandi yatangiye kunkeka uzi ko ejo namubwiye ngo nakugurije amafaranga akambwira ngo ubwo si amafaranga gusa naguhaye n'ibindi no gupfa kuvuga ariko nta gihamya afite mu gitondo twahuye ashaka kuzamura ivogonye ndamubwira nti niba wumva utanyizera umbwire umugore wawe mwirukane
avuga ngo iki? ubwoba bwamwishe ansaba imbabazi ngo simwirukane ngo cyakora nyine njye gucyura kare. nyine nawe ntabwo yanga ko dukorana, ariko nyine kiriya gicuku dutaha nicyo kimubangamira. byose nabimusobanure kandi yabyumvise. namubwiye ko nk'umugapita ugomba kubanza gusinya dosiye ugataha uzirangije. burya iyo umuntu yatangiye kugukeka biba byakomeye. ibyiza muri iyi minsi twaba duhagaritse gusinya amadosiye, nkongera nkitwara neza nk'icyumweru cyangwa bibiri akabanza akibagirwa. yampaye nka ye ubwo se twamara icyumweru tudasinya amadosiye mukobwa ja. ariko shabuze ukuntu ngukunda, maze buriya iyo dutandukanye mba numva ntabishaka, mba numva rwose ari ibishoboka twakwijyanira. uba wumva twakwijyanira hese? iwawe kwa Nyiramariza cyangwa iwanjye kwa Pascal? ese ko hari nubwo ngira igitekerezo cyo kuba nagukodeshereza akazu kwa Pascal ukavayo ku buryo nyine nakubona igihe nshakiye. ntabwo byashoboka rero, ufite umugore nanjye mfite umugabo, ni ukujya tuyasinya twinyabijara bwenge. ahubwo se kumva cya Pascal cyatangiye gutera amahane ngo utaha bwije, waje tukinyebye tukayasinya noneho ukaza gutaha hakiri kare. kuri aya manywa se ubu twayasinyira he Stefa? ese burya nibyo byawe kiri byerebyiri se sizo diregite? reka nta byerebyiri bokeje ari akazi. nge rero sinzi ukuntu umeze, wagira ngo byangiyemo. iyo maze kunywa amacupa abiri mba numva ari ibyo. ukuntu wambwiraga ngo nkugurire kamwe nari nagize ubwoba ngo simbonayo nishyura. ngewe buriya ahanini rero nza mu kabari ntanashaka kunywa, ahubwo nzanywe no kuganira n'umuntu. cyakora ibyo uvuga nibyo, burya inzoga ntiryoha, haryoha ijambo riherekeje. ese wagize ngo ntunkoreye neza kunzana hano tukinywera agacupa tukiganirira? ku muntu nkawe uri guca mu bibazo nk'ibyawe abakeneye abamuba hafi. ibyiza kuri wowe ni ukwigira mu kazi ukirirwa ugahugiyemo, wataha ukabona uwo mutemberana nka gutya, bibaye byiza ukabona n'uwo murarana mu nzu, byarushaho kugufasha. yewe ko kurara nawe biragoye. birumvikana cyane, usibye ko ubu watangiye no gukomera ntacyo kibaye. iyi minsi itambutse yari nzengereje wa mugabo we ntubibone gutya. naryamaga ntibuke bwacya ntibwire, aho nabaga ndi hose mu mutwe wanjye habaga huzuye manyesi gusa. reka mbwire Christian, waguseka n'utazi urukundo icyo ari cyo. uzi ko waraterese umukobwa mukamarana ukwezi 2-3 umwaka ugashira mukundana, ku munsi wo gusaba akakubwira ngo burya narabyaye, ahubwo uri intwari Christian, hari n'uwarwara akajya kwa muganga. ngewe rero buriya ikibazo nagize ntabwo ari uko yabyaye. ikintu gikomeye na n'ubu ntabasha kwiyumvisha ni ukuntu yampisha ikintu gikomeye gutyo akabimbwira ku munota wa nyuma. ese ubwo nimba yaraguhishe ko yabyaye kandi ari ibintu bizwi n'umwana hari ari inkumi, ubwo wabaye baterekeye yabikubwira? urumva nyine ntabwo yarihingutse, abaye afite se uburwayi runaka, urumva hari icyo nazigera amenya? biragoye kwizera umukobwa ushobora kuguhisha ibintu nk'ibyo pe. ejo yanyandikiye ibaruwa ndende nk'iyo Pawulo yandikiye Timoteyo ambwira ngo nawe si we, ngo ni abantu bamubeshye ngo azicecekere. hanyuma yansabaga imbabazi ngo nubwo tutakomeza gukundana ngo ariko nimubabarire ngo tuzibere inshuti zisanzwe. buriya asa nyesi ku myaka ye n'ubu nararibonye bwaracyari umukobwa washuka akemerara. uyu mujyanama wa Chris se azamufasha gufata icyemezo gikwiye. ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa 4 itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2025. amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek. andi makuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet BBC
gahuza akadomo.com. Amakuru kuri radiyo na hejo ku masaha nk'aya. Mwakoze guhitamo BBC gahuza imiryango. Thank you.